pizzeria, pizzacı, narociti, sipariş vermek, margherita, pizza çeşidi, sprat, kat, bina, dostava, teslimat, frijider, buzdolabı, pokvariti, bozulmak, stanodavac, ev sahibi, tehniçar, teknisyen, sofa, kanepe, knjiga, kitap, kuhinja, mutfak, svetlo, ışık, toplo, sıcak, zabrinut, endişeli, dostavlyaç, teslimatçı, koliko, ne kadar, kusur, para üstü, bisiklet, pas, köpek, ulica, sokak, ogrlica, tasma, izgubljen, kayıp, ostaviti, bırakmak, oglas, ilan, opis, açıklama, uspeşan, başarılı, çudno, garip, pronatşi, bulmak, vlasnik, sahip, presreçan, çok mutlu, pomotşi, yardım etmek, zazvoniti, zil çalmak, otvoriti, açmak, zaustaviti, durdurmak, razmišljati, düşünmek, приятельський, dostça, savršeno, mükemmel, čuti, duymak, proveriti, kontrol etmek, zazvoniti, zil çalmak, pizzacı, naručiti, sipariş vermek, margherita, pizza çeşidi, sprat, kat, bina, dostava, teslimat, frijider, buzdolabı, pokvariti, bozulmak, stanodavac, ev sahibi, tehniçar, teknisyen, sofa, kanepe, knjiga, kitap, kuhinja, mutfak, svetlo, ışık, toplo, sıcak, zabrinut, endişeli, dostavljaç, teslimatçı, koliko, ne kadar, kusur, para üstü, bisiklet, pas, köpek, ulica, sokak, ogrlica, tasma, izgubljen, kayıp, ostaviti, bırakmak, oglas, ilan, opis, açıklama, uspeşan, başarılı, çudno, garip, pronatşi, bulmak, vlasnik, sahip, presreçan, çok mutlu, pomotşi, yardım etmek, zazvoniti, zil çalmak, otvoriti, açmak, zaustaviti, durdurmak, razmišljati, düşünmek, prijateljski, dostça, savršeno, mükemmel, čuti, duymak, proveriti, kontrol etmek, zazvoniti, zil çalmak, pizzacı, naručiti, sipariş vermek, margherita, pizza çeşidi, sprat, kat, bina, dostava, teslimat, frijider, buzdolabı, pokvariti, bozulmak, stanodavac, ev sahibi, tehniçar, teknisyen, sofa, kanepe, knjiga, kitap, kuhinja, mutfak, svetlo, ışık, toplo, sıcak, zabrinut, endişeli, dostavljaç, teslimatçı, koliko, ne kadar, kusur, para üstü, bisiklet, pas, köpek, ulica, sokak, ogrlica, tasma, izgubljen, kayıp, ostaviti, bırakmak, oglas, ilan, opis, açıklama, uspeşan, başarılı, çudno, garip, pronatşi, bulmak, vlasnik, sahip, presreçan, çok mutlu, pomotşi, yardım etmek, zazvoniti, zil çalmak, otvoriti, açmak, zaustaviti, durdurmak, razmišljati, düşünmek, prijateljski, dostça, savršeno, mükemmel, čuti, duymak, proveriti, kontrol etmek, zazvoniti, zil çalmak. Наручите пицу. Сцена 1. Наручиванже. Лиза зове пицерию. Продавац. Добро вече, пицерия Бела. Како вам могу помочи? Добро вече. Желела бих да наручим едну пицу Маргарита и едну колу. Молим вас. Върло добро. Ваша адреса, молим вас? Кралева улица 15, 3, спрат. Хвала. Достава? Ще траđe око 30 минута. Savršeno! Hvala vam! Scena 2. Liza čeka. Liza je gladna i odlučuje da provede vreme čitajući knjigu. Седа на софу і отвара свою амільєну книгу. Одjednom чує, як звук із кухинджа. Одлази да провери і види да йой се фрижидер покварил.
Светло не ради и све унутра е топло, Лиза. О, не! Ща да радим сада? Морам да позовем станодавца. Узима телефон и зове Лиза. Здраво, мой фрижидер се покварил. Можете ли послати майстора да го поправи? Станодаваc. Наравно, послачхо техничара сутра уютру. Лиза. Хвала вам пуно. Сцена 3. Да става. Звона на вратима зазвани. Лиза отваря врата и види Тома, доставляча, Том. Добро вече. Ево ваше поручбине, една пица Маргарита и една кола. Лиза. Ах, супер! Колико? Кошта? То е 1200 динара, молим вас. Ево 1500 динара. Задържите кусур. Хвала! Уживайте у храни. Хвала! Довидженджа! Сцена 4. Том се врача. Том седа на бицикъл и врача се у пицерию. На путо види пса како стожи сам на улици. Зауставля се и размишля ща да ради. Пас изгледа приятелски, али нема огърлицу. Том, одакле ти? Еси ли изгублен? Том одлучує да поведе пса у пицерию, како би пронашал неговог власника. Сцена 5. Повратак у пицерию. Том стиже у пицерию и прича продавцу. О, псу! Достава е била успешна. Ево новца. И нашал сам пса. Био е сам на улици. Ох, то е чудно. Можемо да поставимо оглас, да пронаđemo власника. Добра идежа. Напишем оглас. Том пише оглас са описом пса и ставля га на врата. Све е готово, идем на следечу доставу. Сречно! Сцена 6. Власник стиже сад късния и една жена долази у пицерию. Види оглас и пита продавца жена. Здраво! Дали сте видели мог пса? Браун е са белим пегама. Продаваc. Да, наш доставляч га е пронашал. Ево га остави. Сачекайте. Донечу га. Продаваc доноси пса. И жена е пресречна. Хвала вам пуно. Била сам тако забринута. Нема на чему. Драго нам е, що смо могли да помогнемо. Наручите пицу. Сцена 1. Наручивanje. Лиза зове пицерию. Продаваc. Добро вече, пицерия Бела. Како? Вам могу помочи? Добро вече. Желела бих да наручим едну пицу Маргарита и едну колу, молим вас. Врло добро. Ваша адреса, молим вас? Кралева улица, 15-3, Спрат. Хвала! Достава, че траят и около 30 минута. Съвършено! Хвала вам! Сцена 2. Лиза чека. Лиза е гладна и одлучує да проведе време читаючи книгу. Седа на софу и отвара свою умилену книгу. Оджедном чує, як звук из кухинje. Одлази да провери и види да йой се фрижидер покварил. Светло не ради и све унутра е топло, Лиза. О, не! Ща да радим сада? Морам да позовем станодавца. Узима телефон и зове Лиза. Здраво, мой фрижидер се покварил. Можете ли послати майстора да го поправи? Станодаваc. Наравно, послачхо техничара сутра уютру. Лиза. Хвала вам пуно. Сцена 3. Да става. Звона на вратима зазвани. Лиза отваря врата и види Тома, доставляча, Том. Добро вече. Ево ваше поручбине, една пица Маргарита и една кола. Лиза. Ах, супер! Колико? Кошта? То е 1200 динара, молим вас. Ево 1500 динара. Задържите кусур. Хвала! Уживайте у храни. Хвала! Довидженджа! Сцена 4. Том се врача. Том седа на бицикъл и врача се у пицерию. На путо види пса како стожи сам на улици.
Зауставля се и размишля ща да ради. Пас изгледа приятелски, али нема огърлицу. Том, одакле ти? Еси ли изгублен? Том одлучує да поведе пса у пицерiju, како би пронаšao njegovog vlasnika. Scena 5. Povratak u pizzeriju. Tom stiže u pizzeriju i priča prodavcu o psu. Dostava je bila uspešna. Evo novca. I našao sam psa. Bio je sam na ulici. Oh, to je čudno. Можемо да поставимо оглас, да пронаđemo власника. Добра идежа. Напишем оглас. Том пише оглас sa opisom psa i stavlja ga na vrata. Sve je gotovo, idem na sljedeću dostavu. Srećno! Scena 6. Vlasnik stiže sad kasnije, jedna žena dolazi u pizzeriju. Vidi oglas i pita prodavca žena. Zdravo! Дали сте видели мог пса? Браун е са белим пегама. Продавац. Да, наш доставляч га е пронаšao. Ево га остави. Сачекайте. Донечу га. Продавац доноси пса. И жена е пресречна. Хвала вам пуно. Била сам тако забринута. Нема на чему. Драго нам е